Kanegade ka AKASHVANI SHILLONG ka kubor ban pule Daud Richmond Karluki kimat bakongsan jong ka kubor mentaka step kabenta bahnyo bat bakhado jong ki election chaka lok sabha kalalong hnen kasngi haki san punyo tali ki constituency ka jingnyo vote na kabenta ki election shaki yeng dorbar thawan ka Arunachal Pradesh bat Sikkim kalas dang mentaka step bat ki bor peniat district East Khasi Hills kilapen kre bahan na kabenta ka jingnyo vote ha Shillong ha ka Southerik ujilleo ka kubor ka babanya ka benta bahnyo berbakhado jong ki election syaka lok sabha kalakut no hnen kasngi haki sapulai sngi balalet ki brio haki sanspa sapu artli ki constituency nagi sanspa sapulai tli baro kli jiat ekonomi khmat syaka lok sabha ka bakhat pra la ban pen kan mau hang ne bahas surat ukertong ke BJP ula job lupa klem da don be khun persya ayu Haga benta bahnyo bat bakhat do jong ki election hnen kasngi ka jingi thap vote kalalong haki san punyo tali ki constituency kebedan haki nyo tali ki jela bat ka wai ki union territory ka jingi thap vote kalalong hamar khatlai tali ki seat ha Uttar Pradesh bat Punjab khandai tali ha West Bengal Pratali ha Bihar Nreu tali ha Odisha South tali ha Himachal Pradesh Lai tali ha Jharkhand bat ka wai ha Chandigarh khandai spa saungot ki kertong ki khun hnen kasngi Menteri Rang Baado Kari Narendra Modi ude uwei neki. Hagajo ko por ke election syasau pu art ligi seat yang dorbar tawan ke jela Odisha kelalong nin kesngi. Nalor kini ka election steng samoy na kebentahan Rio teligi seat syak yang dorbar tawan ke Himachal Pradesh bat marko wega seat ha ke yang dorbar tawan ka Bihar Uttar Pradesh bat West Bengal kelalong nin kesngi. Ka jingnyo wigi vote kan long ha ka Southerik mentau benai jeleu. Ka jingnyo yaki vote na kabenta ki election ki yang dorbar tawan ka Arunachal Pradesh bat Sikkim kala sedang mentaka step. Ka samoy terekam jong kini ki artli ki yang dorbar tawan ki kut no mentaka sngi. Laban kedaw hang ne bagi election syaka lok sabha bat ki election syaka yang dorbar tawan kini ki artli ki jela ki lalong menhaka khat kendai terik uyayong. Ka jingnyo yaki vote na kabenta kini ki artli ki yang dorbar tawan kala sedang hak por 100 baje mentaka step. La sedang suara ke jingnyo ki postal ballot bat bot pat sedang ke jingnyo ki vote haki kor EVM. Ha Arunachal Pradesh labo arp South li ki jakanyo vote bat kumbaar hajar ngut ki breu ki dan benta haki jingnyo ki vote. Ka Arunachal Pradesh kadan report li ki seat ki yang dorbar tawan ke jela ha gaban kini ka BJP kala job lupa haki spot li ki seat klem dadan bayakun persya ki kertong. Ha Sikkim ki dan live art li ki seat syaki yang dorbar tawan ka jela. Ka Presiden Kari ke Draupadi Murmu bat Vice President Kari Ujagdip Dhankar nin kesngi gilapha ki khubor sngolam halor ke jingyap jong ki brio bat ke jingjulor nagadaw ke Eryong Rimal hagi jela kathan chitilam mingi ha West Bengal bat Telangana. Ka Draupadi Murmu kalaong bakari barok kawai ka yeng bat kersya ni ke bala syakta ha ke Eryong bat kumjo yakilanot. Vice President Kari ulong baula duai bat kermen baki AKA baro keniat bet ya renti biang kum bajulong haki jaka ki bala syakta. Ka Manipur kala syakta bah haki jing shlayum haki ni ki kendiat sngi balalet bat kumba arlak ngut ki breu kala syakta haki lai spa sapuprat li gishnong. Kadhadu bangilayo ekene ka kubor nen kesngi ka jinglong jingman kala khambha kendiat namar baku kala sedang banhiar haki jaka basyatrai. Hendrai katukan ni gibenta kayo kwai ramban ha Impal kadang syakta hi bat baro kidukan kila khanglut. Menteri Ketenaga Irrigation bat Flood Control UL Sushil Dro ulong ba hakanong ba Impal kajingiat bet ki kan sawan no shen. Ketenat kokoi kakia kejela kala maha mi gibreo bakin kmi bha yala kejingkot jingkia. Ya ka jingerap pisa ba arlak tengka na ka Prime Minister's Relief Fund an ashi bahayang bajantam jong kitu ke belak lak no ha ke Eryong Rimal ha Assam Manipur Meghalaya Mizoram Tripura bat West Bengal. Ya ki balaman saw an ai sanpo hajar tengka. Ha Assam ke Eryong Rimal kalawan ra jingjulor ki babuan ki benta ke jela. South li ki wa bakentup e ka wa Kopili Barak Katakhal bat Kushiyara ki lakiyo halor udak ka jingma. Kadwait ligi district ke jala Assam ki syakta ha ke jing shlay Kani ko kubor ka wanshapi na ka AKASHVANI Shillong. Ki bor peniat district ke East Khasi Hills ki lapen khre bha na ka menta ka jingyo vote ka banlong ha ka Southerik menta ujilleo.
Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills SC Sadhu tho bakat kum gijing betha na ke Election Commission kari on penklan bahai gijing pahara hagi jakanyo vote. Kisipai ke Central Armed Police Force bat ki pulit ke jela ken kemi ya gijing pahara bagan long ke baperking bah. Ka jingyo gi vote kan sedang ha kapor prabajemen step. Ka Election Commission kari kelapa ya kat perangut kinong pet perman na kebenta ke jingyo vote. Ha ka bakat arngut kin kemi ya ke jingyo vote na kebenta ke Shillong Parliamentary Constituency bat nrengut kin kemi ya ke jingyo vote na kebenta ke Tura Parliamentary Constituency. Laingot ki kena kila do no ela ke jingim ha ke District West Jante Hills hadin bekila ba mi utit klau ha ke Shnong Sapai. Layo kubor bekila ba mi utit menhak arpu praterik ubanai jemang. Onda kila snustom la rakno iwe neki sya ke MCH Hospital hajawai. Ya arngut ki pat la sumar ha Yalong Civil Hospital bat la penkit no pat hadien sya negrims. Layo kuboru bakane ka jinglong bi na utit kalakta ya ki pat kinong shong shnong. Ka kenhuan ki laingut ki kena pulih jong ke School of Pharmaceutical Sciences jong ke School ba University of Science and Technology Meghalaya USTM rengkat bat ninong hikai kilawan benengkong na kebenta ke kam startup ha ke Innovate-a-thon 1.0 halor ke jingshem jong ki dawai penkhut beniat bala bancuk tha sentur. La penlong ya kene da ka Atal Incubation Center Niper Guwahati Foundation bat ka Atal Innovation Mission jong ka Niti Ayog ke Sarkar India. Kini kena pulih kidai ke bedang pulih ya ka B-Farm ha ke skul ba USTM. Ka Assam Regimental Center ke penlong ya ke jingyat paret jong ka batch balai jong ki Agnivir ha Shillong. Ya henrius pa asan puprangot ki Agnivir la ai jingi tho ha ka Parsons Parade Ground ha Them Basuk ha Shillong. Commandant ke Assam Regimental Center Brigadier Nilesh Anand Pagulwar ulalong Kongsan. Kini henrius pa asan puprangot ke lependep ke jinghikai ha ke Assam Regimental Center ha Shillong. Menta kendet bancakri hagi regiment unit beper. Haba jingkren Brigadier Pagulwar ulakentu yakini ke balayo jinghikai bantrishtom bat lebha habaro kikam. Menteri Bakmi ya ketenat revenue bat disaster management ke Jela Meghalaya ba Kermenshela. Henin kesngi ulalit jingo ekesnong nong priang ke bahap apa ka Shela Boholaganj CNRD block ke bala syakta ke jing tua kendau ha ke basangut ki beriau ila do no ela ke jing im. Menteri ulai kendo ke bahayeng jong kini ke bala klap no. Ya ke jing irap pisah basaulak tengkala IT sya ki bahayeng. Kumbasis pangut kinong tere kamlajong badang syu sedang syan ni kakam nakatan chtelam mingi kileshim bentah ke program bala penlong dak Indian Institute of Management IIM Shillong bala bay dak Small Industries Development Bank of India SIDBI. Ya gani ke jingi kendo latip kum ka bootcamp for aspiring youth entrepreneurs of Northeastern region. Layakran bat ai jingi kai halor kumno ban lap thamai bat ban sedang yakikam startup. Haga jingelang play director ke IIM Shillong Professor DP Goyal ulaban halor ke jingdon kam jong ki kam lajong ula keren ucapan ke jing IT lot ban no senyang sya ke jing kiyo kari ha ke jing tua kendo balaja ha ke jaka boper ha Aizol ha ke Jela Mizoram ha ke kendiat sengi balalet kila buon ki beriau ke balayap balalap se kawai ke mediap jong kawai ke beriau na kawa Telong ha ke district Kolasip. Kani ke beriau kelaja hading jing tua kendau ha ke Shnong Aibauk ha ke district Aizol. Bat katto ke kubor kelakut agani ke step ke belawan cepi na ke AKASHVANI Shillong. Ha ke por prabajeng ini sok bagi Delhi Station na ke bentak ke kubor ha ke ketin Hindi, ke banbot ke kubor ha ke ketin Pareng ha ke por prakat san minit. Ngipin ke mau piginong sengap ma ke por Pashteng na ke station pinyo ya ke North East News. Ke por mentak ke la jantap artat prabajeng.